Dobro, po čem se upala ispod mosta ili krunice razlikuje od upale ispod zuba? Ispod ničeg, da. U činjenici da imaš napravljeno nešto što smatraš vrijednim, skupim i ozbiljnim i sad nešto ispod toga ne valja i moraš to ići bušiti. Dobro. Eto, to je dovoljno dobar. Pa mislim, Dovoljno to moraš i usporedba. s vlastitim zubima isto nešto bušiti. Ili Točno, nešto. ali poimanje toga da šta ću sad je ovo nešto napravljeno, je onak kao napravio si pločice pa ti ipak curi u kupaonici nešto. A Dobro, nije da si samo na razumijem. glazuri. Ok. Dobila sam komentar što napraviti kada se javi upala ispod mosta. Što sve može biti? 3 stvari. Prvo, kada radimo novi protetski rad, moramo provjeriti kvalitetu tih nosača, zuba nosača koji će to nositi. I sad, ako su oni mrtvi, onda je pitanje kako su napunjeni, imaju li nadogradnje, radimo li nadogradnje i očekujemo li od nekakvih upalnih procesa oko njih da se aktiviraju i da postanu problem. Kada stavimo nadogradnju na mrtav zub, onda smo ga jednom za uvijek zatvorili i ako nismo dobro napunili prije toga kanal ili nam stoji nekakav upalni proces prije, onda će nam se taj proces pretvoriti u granulom i može raditi problem ispod mosta, znači negdje visoko, gore u kosti, ali sad više do toga ne možemo doći, nego eventualno nekakvom kirurgijom, onom čuvenom apikotomijom pa režemo vrhove, a to isto ne možemo baš svugdje, znači nije baš idealna situacija. Drugo, ako zub jako brusimo, a nekad ga moramo jako brusiti kako bi ispravili neki kut ili nagib, a nekad jednostavno netko prejako brusi zub. U tom slučaju se može dogoditi da živac odumre, ali on ne odumre taj čas, pa sad mi to vidimo dok to radimo, nego on odumre negdje kasnije, za mjesec, 2 ili 3. I odjednom nam dolazi pacijent sa lijepim, prekrasnim novim krunicama, mostovima, sve je super, keramika je divna, dugo smo birali boju, a iznad zuba fistula. Šta se dogodilo? Gangrena se dogodila u tom kanalu i sad nam je izletilo van malo gnoja i reklo, pardon, ja sam u problemu. I onda moramo bušiti tu krunicu i raditi punjenje kanala nakon što je to sve lijepo, novo, divno i krasno završeno. Mi sad joj ipak moramo to ići puniti. Svima nam se to dogodilo i nije uvijek da je netko kriv. Ali treba oko toga biti jako pažljivi, testirati zube na hladno i promišljati o tome je li mi ovaj živac možda umire ili će umret, da ga napunim ranije. Tako da to je jedna velika tema koja je nezahvalna, a može kasnije biti kamen spoticanja u razgovoru ko je šta napravio. Treće je da se ispod tijela mosta i oko rubova tih krunica koje to sve nose razvije upala zubnog mesa. Znači sad nemamo problem sa korijenima i kanalima, nego imamo sa kontaktom tog mosta i s vašim zubnim mesom. Naravno da zbog toga moramo prvo liječiti parodontitis i sanirati upalu i maknuti kamenac i pacijenta dobro naučiti četkati to i koristiti interdentalne četkice. Ali ako je loše modelirana protetika, ako vas most previše gnječi, ako zapinje hrana ispod toga, onda će se zubno meso upaliti i naoteći. Imat ćemo problem. Opet lijepi novi zubi, a zubno meso gori, crveno, upaljeno, gnoj se i krvari. Koliko tu ima pomoći? Bez da se sve trga i da, radi ispod česta. Ima pomoći do jedne mjere. Ako govorimo o cirkonu, onda možemo te rubove ići ubrušavati, odvojiti te prevelike rubove od zubnog mesa koje se upaljuje, ono će se smiriti i naći ćemo neko primirje ćemo napraviti. Ako je metal keramika, onda ubrušavanjem keramike prikazujemo prije ili kasnije taj metal. Naravno da u estetskoj zoni ne možemo čovjeku onda prikazati te metalne rubove i to je stvarno problem. Ali još se nešto tu događa. Ako ta upala traje neko vrijeme, nekoliko mjeseci ili koju godinu, ispod je nešto kosti otišlo. I kada dođete onda, sad meni imam ovaj most 2 godine, ali krvari mi zubno meso i ja počistim, smirim upalu, šta se dogodi? Zubno meso se povuče, rubovi se prikažu, vidimo sad ispod korijena ove zuba, koliko god da je to milimetar ili 2, to je onda pacijentu ružno. I to su onda svi nezadovoljni, pa kako sad imam nove zube, a sad mi ovako to ružno izgleda. Također kamen spoticanja i vrlo neugodan trenutak, pa zašto ovo nije prije bilo izliječeno, nego je napravljena protetika. Zato apeliram stvarno na doktore, a i na vas, svi provjerite je li to zubno meso svijetlo roze boje, zdravo i uredno prije nego se radi novi rad. U današnje vrijeme brzog rada za brze novce, brzo. Toga vjerojatno ima puno. Nažalost da. Da? Najlaziš često, jel? Prečesto. Vjerujem da kada razmislite, ja sad hoću nove zube, imam sad vrijeme, novac i odluku, onda dolazite doktoru i očekujete te zube. Aha, da ti kao pacijent ne dolaziš doktoru sa
sada ću prvo počistiti, smanjiti upale i Točno. riješiti svoje zubno meso. Mislim, to je ono, Točno. ako to neko ne kaže, neće to nikad pasti. na Točno, pamet. ali ja isto tako moram ti sad vratiti natrag lopticu i reći, da, ali ja ljudima kažem moramo prvo liječiti, pa moramo ovo, pa neka kirurgija, pa nešto, pa možemo razmišljati o vašim trajnim zubima za 6 mjeseci. I onda ti oni kažu, našao sam jeftiniju ponudu. Točno, i onda ljudi kažu našao sam jeftiniju ponudu. I ja to stvarno razumijem, jer sad ti se ne da s time svime baviti. Jer sad si došao po nove zube, a nisi došao po inicijalnu terapiju parodontitisa, po to da imaš kroničnu bolest i da moraš 6 mjeseci dobro prati sa interdentalnom. Ne da ti se to. Ali na kraju te kasnije to jako skupo košta, jer se ti problemi stvarno vrate višestruko.